That is, God first marked the greatness of today, and we know how to mark the fire of the haze of fire was extinguished. There was a light all around. There was a house saying that give gratitude to yourself, each other, have the gratitude. So therefore, it is not only us who are in this moment, but all over the world, and we are following the ways being taught by us through the Hadith and the Quran. Our Prophet himself did it. He was asked, why are you fasting on the mountain? He said, the day I was born. So what are the evidence are we looking for? Or what can us talk to this? We are celebrating, and we will celebrate, and we will do this, and we will continue doing it. Those who are angry, those who are happy, have the guidance of Allah, that you will be among those who succeed tomorrow in the day, in the hereafter. And today is a day who is happy is a good Muslim, and who is unhappy or sad or eating himself because of this moment, he is not a good Muslim, either a prophet, he is sick in the house. So we can say, let God help them, let God heal them, let God take the sickness away from them. If not, do to them, let them go to hellfire, let them be unhappy, move to the Bible. That God say, die when you are angry. Doing our communities, we have seen our fathers, forefathers do it, we will do it, we will be doing it. I am sorry, I'm saying we are sorry about your misfortune. We thank Allah who gave us this moment. Indeed, we ask our great Allah in this day, our wasiyah, to give our goodness, to make us among those who succeed. Thank you very much. جزاك الله خيرا. أسوحوها مع النذير على مرة واللغة سوشيدين هي محاضرة قابنا وكوب حيث اللغة أيضا هذا ما دام وقتك قابن هي إن شاء الله تعالى وحان هدنا ربنا 5 minutes أسجنا إن نسينه شيخ حسن ماركين وأسجنا نلجوه لغة سواحل كنوان بروفيسورة أو بروفيسورة نوان عالم ودين كي شريعة الإسلام كان أدو يقانو وأكبرن دون تانو أنتي تقانين هريو تقانا هذا ما أسجنا رجين هي أنا كسو دويو. بشرى لنا معاشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't think that I have any standard to speak among the sheikhs al-awliya, but what we can say is that inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. What are we doing? We are doing this because it was done before the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he was born, that is when guidance was born in the world. Let us look at Allah subhanahu wa ta'ala where he says in the Quran, nimeambiwa nibadilishe kwa Kiswahili narudi kwa Kiswahili. Tunasema kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipozaliwa ulimwengu mzima uliingia nur. Walihadha yaqulu Allah kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin. Imewajilia kutokana na Mwenyezi Mungu nur na kitabu liko kuwa wazi. Mawahabi wanakuambia nur ni Qur'an. Tunawaambia kasome vizuri Qur'an, imesema nurun wa kitabun mubin.
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu anasema kuntu, wewe unakuja masjida sahaba 12 Street, Imam Abdullah ndio anaswalisha, mimi huyu imam haba napenda lakini ndaswali tu, wewe munafiki, ungeswali kwingine. Sasa sisi kama tunapenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sisi ni waislamu, lazima tufurahi mtume akisifiwa. Mawahabi wanasema la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. Hawajui Kiarabu. Mimi ni Afrika, mimi habara Somali, habara Arab, mimi Afrika. Lakini najua madaha kwa Kiarabu ni kusifu, lakini atra ni kusifu zaidi. Mtume alisema, hakusema la tamdahuni, alikuwa anapenda kusifiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angalia Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu anasifu mtume katika msikiti, anasema kwa kuwa mtume inna nabiyya la sayfu yustadhahu bi, mtume anafurahi msikitini. Sahaba mmoja alisifu mtume akasema la yafdhillahu fak, Mungu hatajalia mdomo wako uoze. Anakataa amara bila kusifia mtume. Tumsifuni mtume jamaa, lazima tumsifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema la tutruni, makafiri walisema Isa ibn Maryam, lakini sisi hatujasema hivyo tu. Sisi tunasema kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalina wal akhirin. Mwenyezi Mungu anasema walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Leo tunawaambia mawahabi, wao wasema hivyo kwa Muhammad Abdul Wahhabi, sisi tunasema huyo ni Mtume Muhammad. Ja'uka, wakikujilia wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim. Mwenyezi Mungu asifu mtume. Kwa hivyo sisi inshallah tumpendeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikimaliza, Mwenyezi Mungu anasema wama kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim, aina rasulullah, mtume yuko wapi? Hayyun fi qulubina, mtume yuko ndani ya mioyo yetu. Tumpendeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupatie mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupatie ilmu na nur na iman. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا. كاسوحوها شيخ حسن عمر كموا اللغة السواحلية كسو تشيدنا محاضرة قابل. Sending many thanks to Sheikh Hassan Umar Kinwa for his great lecture. walaalyaal waxaan rabnaa inaan markaan ku soo ikhtitaamno sheekhanagii weynaa ee jaliilka ahaa culusow sheekh Uthman Xidig, aanu kulligan ka wada faa'iidaysanna insha Allah. fursadu lama wada haysta mar la arko, culummadan akaabirta hadda inoo joogtaa mar la arkay inoo joogi mahayaan. aanu ka wada faa'iidaysanna marka kalimooyinkooda, waqaasatan sheekh Uthman Xidig insha Allah taala waxaanu jecelnahay kalimadiisa gaaban
عمري الله نور أبنائي الله نور أنا صوت وحور أنا البرايا ولكل محجة بيضاء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من هم الله فرسول الله مدة البرايا ولكل محجة بيضاء بالمزايا الغر من المعراج والإسراء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من أرسل الروح بالبراق كما تفعله للكرامة الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى آل من بدر التمام أبو القاسم ليلا فالله منه الفلاح رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من راح ياوي به وحد انتهى ضرف منه إلى خضاه انتهى رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من مر في دايبة وموسى وعيسى ولقد شرفت به